Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɓe julɓe nene gotoɓe haray on salminama o weltanama kadi sabba gongol o yafoto retard yeeso ko heeɓi e nder muɗum wo haray en andi tawi ɗo kaka page Facebook laawol kisal wonɗen ɓe meɗen mawɓe meɗen nafuɓe en fota e ka dina ka ɓe yongitorɗen kadi e masalaji ɗuɗuɗi ɓe woni en e feññinande haray ɗum ko homɓe ko ɓe tinnuɗo yeeso moɗon ka yeeso caméra on ɗo maketeɓe docteur Mouhammad Bari. آمين. هاي كرمكم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات في هذا الوقت المبارك عبر هذه الإذاعة المباركة إذاعة النجاح والسلام، نسأل الله أن يجعلنا هنا المسلمين. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وبارك الله فينا وفيكم جميعا، وأهلا بكم وسهلا في مجلس جديد من المجالس التي تطرح فيها الأسئلة وتصدر منها الأجوبة. yetti Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawɗo towɗo seniɗo handuɗo yettede waɗɗo ɓiɓɓe adama tedduɓe waɗi en julɓe waɗi en jeeyaɓe moftanelaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam moƴƴore en nemaji hewɗi ɗi limore andata ittiri muɗum. hiɗen qirro ko kanko woni Allah taguɗo en on, kanko woni reweteɗo, kanko tun o ala ɗimmo, o ala tammo, o ala tokkal, o ala nando. yentori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hawrinigen e sawaba. yen torimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah julne aɗo meɗen Mouhammad sallallahu alaihi wa sallam o mo neli e meɗen saabu yurmede, neliraɗo saabu gonga, neliraɗo saabu peewal, neliraɗo saabu ɓuttu e teddungal. juula e kala jokkuɗina kaɓe jokkuno ko Allah tawara kadina ɗon jokkuɗen, allahumma amin. hara ko fatawa laawol kisal, ko fatwaji waɗanteɗi ɗin o radio men ɗo laawol kisal. haray ɗen andi o radio ɗo ko radio mo kafuɗen, mo musidɓe meɗen darani, moƴƴini fi humpodirgol hakkude karamakoɓe ɓen e faalaɓe heɗade makuji karamakoɓe ɓen. ko ɗum waɗi oɗo radio ko hanaɗo tambitede, ko hanaɗo qirritanede kadi moƴƴereji ko woni e wadde mum kon. haray ɗen andintinna wonande kala ƴettuɗo image ji e yewtereji ko yewta kon e fi laawol kisal ɗo, haray si o ƴettay ɗin o naɓa e groupe makko feerejo, ma o naɓa e alhaaliji makko yo naɓudu ngal ɓundu ɗum wota o ƴettu ndiyan ɗan tun o acca ɗon inde ɓundu ɗum yo wowlu ka o ƴoogi ɗon, yo andinɓe awa ɗi image ji ɗo e nde yewtere ɗo ko laawol kisal waɗana nde. jangi kamɓe finance, kamɓe noddi, kamɓe eti ha nde yewtere ɗo nde tumba e kummiran hun ɗo. ella ala sakutugol ngol, kono noon yontigi andutu anditana joom ɓural ngal ɓural mum, jom yangi kin anditanamo yangi makko kin. ɗum ɗo dey ko nokku kaari mi itti, mono faala yiide ɗum kadi yo yahu nokku kaari ton, wota on tigi taƴu tun o faamina wonde ko kanko waɗani ɗum hoore makko. haray ɗum ɗo laysa min al amana al ilmiya bi shay'in. haray gandal ngal hoolare fi eggugol piiji ɗin fof no landi yo on tigi jonnutu hunde nden lasli mayre on. haray hiɗon jarna, hiɗon weltana onon wonɓe heɗade ɓen e wonɓe e darude ɓen e wonɓe e gollanden ka laawol kisal gaɗa toon wogani ngawo. en fof en torki Allah yo Allah waɗu golle men ɗen hara ko golle yelaɗe yetta, hara ko golle ɗe o jaɓi kadi, hara jodni ko aljanna ɓurɗo towude. haray ko sari mon ko tooli e nde to lande men ɗo lande e jaabaji ka laawol men kisal. haray hande ko lande ari ɗo eto ɗen ko wawɗen jaabade ko jaaboɗen ɗe, Allah taw hara en hawrodiri e sawaba. hadi as'ilatun waradat ilayna min almustami'ina min هذه الإذاعة المباركة ونحاول أن نجيب
عنها أسأل الله أن يوفقني وأن يوفقكم جميعا. السؤال الأول: لتزويج ابنه ثم تزوج هو لنفسه وأخرج أمتعة ابنه وأمه من غرفتهم ووضعها في موقف السيارة وأدخل زوجته فيها، وأصبح الولد وأمه في غم وحزن، ماذا يفعلون؟ حتى هذا أثر في المرأة تأثيرا بالغا. ماذا ننصح لهؤلاء؟ gallandal ɗo ko gorko wonɗo Europe mo wondi ton e sonnajo makko, mo woni ton e ɓiɗɗo makko fewdiɗo resugol. ɓe haldi joni yo kanko babira on yo ar Afrique ga ka maɓɓe o jombana suka makko on. ɓe haldi ɓe fotti ɗum. mawɗo on o immi o ari, ko honnugo waɗi? ko golle yette soɓɓen ko watta kon. o ari o jombani hoore makko. ɓawo jombani hoore makko, ko o waɗi chambre ka eɓɓano ɗon wonde so o jombani ɓiɗɗo makko on, ko ɗon ɓeygu ɓiɗɗo makko on wonata, tawi bagage ji ɓiɗɗo makko on e ɓeygu makko arano on wonɗo Europe ton on, ko e on chambre ɗon woni. o ƴettini bagage ji o yaltini, o naɓi ka garage, o addi jomba makko o hoɗini ɗon. o nangi lawol makko hoti. sonnajo makko wonɗo Europe on e ɓiɗɗo makko wonɗo ton o, ɓe andi jaka ene jako. o ari o jombani hoore makko, o yaltini piiji maɓɓe ɗi, o naɓi ka garage, o ƴetti jomba makko o waɗi ka chambre ka ɓe wonno ɗon, ka jomba ɓiɗɗo makko on wonayno ɗon. ɗum ɗo waɗi batte e maɓɓe moƴƴi. ɓe seytini ko waɗi fayda, tuma ko halda kon firta wo haray gere tokkitama. sonnajo on mawɗo wonɗo ton on, so o anditi ɗum, fayda o en mbay pikude crise, o seytina ha o ronka ande ko honɗum o watta. ko honɗum woni ko wasiyoto ɗen ɓeɗo waɗaɓe ɗum e kanko o gorko waɗɗo ɗum ɗo. taban o gorko on koko dagi o waɗi, kono wona no hani waɗirde noon o waɗiri. no dagi fannin o timminali nayo, ko Allah wi en fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu. no dagi ka o jomba, kono ko halda kon ko yo hunno. si tawi o ari fi jombangol ɓiɗɗo makko, ko hani ko jomba ɓiɗɗo makko on. si tawi alhaali firti, yo andi mbe alhaali firti, joni ko kanko falan jombande hoore makko. ko moƴƴuno o ɗaɓɓana ɓeygu makko chambre goɗɗo go, haranaka ɓeygu makko arano on e ɓiɗɗo mum on waɗi bagage ji ɗin ɗon. kono noon si tawi ko suudu makko kanko darni, ko kanko fewjata, ko kanko jeeyi, sonnajo on jeeya, ɓiɗɗo on kadi jeeya. sonnajo aɗan e ɓiɗɗo makko jeeyi jawdi makko ndin wo, ko o ƴetti o okki ɓeyni ɗum ɗo mi okki on. matuma o maayi. si o maayi ɗum haray kamɓe ronata, kamɓe jeeyi. kono fannin on tigi no wuuri, ko o jeeyi kon ko kanko jeeyi. ka l'islam wiyatake joni on tigi e ɓeygu mum ɓe kafu jawdi makko ndin, si tawi na kamɓe kafi ɗaɓɓugol ngol. ko woni sonnajo on o hutoray fanni himo woni ka dewgal gorko waɗɗi gorko on ka o hoɗina sonnajo on. Allah wi wa askini hunna min hayso sakantum min wujdikum, hoɗineɓe ka hoɗɗon ɗon. kono fi o hoɗinama e chambre, tindina wonde on chambre ɗon o jeeyimo. ko waɗi? si ɓe seedi joni o yaltay ɗum. haray ko gonga gorko on o waɗali ko hani, o waɗali makko bayagal. kono noon wiyatake o waɗi ko harmi ko tawata ɗum ɗon no yani ko yoɓe taƴa mo few, ma ɓe haɓa mo few. ko wiyetemɓe ɗo kam ko sonnajo arano on e gueɗal mum on, ko yoɓe muño, ko tuma muusi wo muñe.
ɗum waɗi ha gorko waɗi ɗum no gasa o ara o tawi si o warrali noon haaju bonay wiyen no ɗaɓɓa wa ala kullin ko wiyeten ɓe kamɓe koɓe muño joni yoɓe wimo joni yo eto noon joni ɓiɗɗo makko kadi o jombana ɓiɗɗo makko haray jombangol ɓiɗɗo muɗum e ɓeygu arano on si ɓiɗɗo makko on wawata jombande hoore muɗum haray no waɗɗimo kanko si tawi ɓiɗɗo on no wawi waɗande hoore muɗum babirawo on daragol ha ɗum ɗon laato haysi tawi ɗum no kadi ko hunde ko haqqi wonɗo e hoore babajo mo ɓiɗɗo makko on jeeyi kanko hani wadde ɓay si a wallali ɓiɗɗo ma on ha o jombi si o yahi o waɗoyi ko boni haray an kadi jogui toon geɓal saabu angal waɗugol ko waɗɗi ɗum ko hani ɗum hani kon kono wiyata dewgal ngal gorko on waɗi ngal ɗo ko harmugal ɓay fi wigol joni ko ɓiɗɗo makko on o won o fokkitanno jombangol kanko o jomboyi o acci ɓiɗɗo makko on wiyata kere dewgal ngal ngal moƴƴa dewgal ngal no moƴƴi de kono noon o waɗali jikki ko anduɗen kon enen hakkude aden e ɓiɗɗo muɗum e hakkude aden e ɓeygure muɗum yo hulu Allah o eto o moƴƴintina onni ɗo o jeejaɓe yoɓe yaafo o eto no ɓiɗɗo makko on jombira yentori Allah yo Allah hawnen e sawaba o landal ɗimal ngal ɗo rajulun dhahaba ila markazi taswiqi li shira'i allahmi فوجد القصار وضع لحم الخنزير إلى جنب لحم البقر ولكن المشتري يميز أو يستطيع أن يميز بين اللحمين فهل يجوز له شراء اللحم من هذا القصار؟ ko gorko wonɗo kaleɗe porto o yahi ka supermarché fi sodugol tewu o yahi o tawi buusejo on himo waɗi tewu kose ɗah himo waɗi kadi tewu nayi ɗin e dammi ɗin ɗah fof no ɓattodiri kono kanko himo seniniri himo andi tewu kose on o anda mo sendiri ɗum e tewu nayi ɗin ma tewu dammi ɗin kono ɓay o tawi o no hiɓɓidiri ɗi kabe himo wallinoɗa jaka o yeeyay fof taw sino dagi ka o sooda tewu e juuɗe o ɗon ɗo no yiltitaymo o miijagol ene o hirsugol makko ngol ɓay jaka o hirsoray kadi e kose o yeeyoray tewu kose taw si o hirsugol makko ngol heno dagi ɗo ko wiyeten yo ndaaru taw o ko julɗo ka lasili ko julɗo no anda no woodi julɓe ɓe piiji harmuɗi goo ɓe rentaki ɗi sina ɗum ka lasili julɗo o hana hirsugol kosewi o yeeya tewu on o hana wadde ɗum nde wonno tewu kose on no harmi wallitagol goɗɗo o ñaama ko harmi kon tentirisi ko julɓe woni e yeeyude haray ɗum kadi koko harmi si tawi wona julɓe ko heferɓe haray koko aña jiiɓugol on jiibe ɗon ko hunde añande kono si tawi ko julɗo ko fewno ko hirsayno ko dagi kon o wino bisimillahi haray kirse ɗen hino dagi ko on tewu fi kala kanko buusejo on o hirsay ko harmi o hirsay ko dagi emo bakkidiri kadi ɓattidiri tewu ko harmi kon e tewu ko dagi kon ɗum harminta tewu on mana almujawara la tuathir la tahrima wala tahlila bakkidirgol ko harmi e ko dagi nokku gotu watta ko harmi kon dagoma ko dagi kon harma ma si tawi on ɗon komi ahlil kitabi ko yimɓe defte ɓen ko chrétien jo ma ko juif jo o hirsirino dina maɓɓe kam wiiri noon kadi fayin haray ko dagi kon tew ko dagi kon harmali fihi mo hirsude ko harmi kon daban on ɗon kanko o konta ko se on no harmi makko kanko emo konti ɗum ɗon si tawi ka dina maɓɓe kamɓe ɗum ɗon harma haray kanko mo konti ɗum ɗon na ella telen makko mana mum haray hatta o tewu dagiɗo ɗa no dagani julɗon ka o yaha o sooda on ɗon o ñaama kono si tawi himo andi nokkugo supermarché goɗɗo go ka o yahata tawa ɗon ko tewu ko dagi kon tun woni ɗon
a wawi so tawi tewu ko harmi no nder ton ko nano ko gotum woniri hiɓɓidiraka ɗum waɗa feere ɗum ɗon fi ɓen ɗon yaranoɓe ɗum ɓen yoɓe yaaru ton ko dagi kon kadi no ɗa haray ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude neɗɗo on no foti e waɗde hima ma heedode fi dina makko kan hara o ukko yaaki ko ka jilɓuɗi ɗen andi hadith Nu'man ibn Bashir sallam maki alhalalu bayyinu walharamu bayyinu wa baynahuma mutashabihat faman ittaqa shubuhati faqad istabara li dini wa irdihi wa man waqa fi shubuhati waqa fi alharam karra'i yar'a hawla ko an yarta'a fihi piiji harmuɗi laaɓuɗi pos no harmi ɗin no anda laaɓuɗi pos no dagiɗin ɗin kadi no anda goɗɗi goo no hakkude ɗon no jilɓi ene koko harmi kaka ko dagi wano ɗiɗo fayre no jeeya e muɗum kanko laɗo maki noon mo rentike ɗin piiji jilɓuɗi ɓayi wiyama ko jiɓi liɓi wona jiɓi ñaami o maki oɗo waɗɗo ɗum haray oɗo dandi dina makko kan o hisinika dina makko kan woni en sécurité mo ukkike e kon ko jilɓi ɗon ina no ɓay no yeddodira a ɓay modi min do mi yaali ka windi no harmi a ɓay karama koɓe hoɓɓe goo no wi ella ala min do ɗum na haaju am mi ñaamay o wi yahoyay ha o ñaamaya ko harmi kon tigi mo ɗuɗɗini ko wiyete baasi ala o yanoya joni ko baasi woni e muɗum sabu na wonki ko noon way wonki no wawi wa boobo sa accidike hoore makki ki jokkay ha ki ala keerol si a haɗi ki a tonganiki piiji goɗɗi go ki jaɓay ki accay to gara ko wiyeten e kala jogiiɓe sifa on situation ɗon si a andi ka tawata ko tewu laaɓuɗo dagiɗo woni ɗon kañum tun wakkilo hay sino woɗɗi yaw wota neɗɗo untuka reedu mum ɗo sina ko felitino dagi haray ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude tebbeli ɗin toon no waɗi jiɓi liɓino e muɗum moƴƴi ɓay fayda goɗɗo anda ko honno ɓe woni e hirsirde hay fayda na laawol no dina maɓɓe kan wiiri noon joni ɓe woni e hirsirde joni tigi on ko masinji tun woni e gollude wallahul mustaan toriki allah harni e sawaba wa billahi tawfiq soalu thalith rajulun yuqimu fi dawlatin kafiratin hal yajuzu lahu an yursila bithamani udhiyatihi ila ahlihi fayashtaruna lahu al udhiyata wa yadhbahuna anhu landal tammal ngal ɗo gorko wonɗo e leydi ndi wona julɓe yani yimɓe ɓurɓe ɗurde ɓen e leydi ndi wona julɓe wiyete dawla kafira joni no fi layya fewdike ene no daganomo ka o jonna mbuuɗi coggu layya makko on ha ka yimɓe makko ɓen ɓe sodanamo lammol layya masi ko nagge ko woni yo ɓe sodanamo ko layyete kon ɓe hettanamo layya no dago kanko hettowo layya on himo e leydi goo o hettane layya makko on e leydi goo no dago mi yaali kaɗa no dagi wona charte tawa an hettowo layya on e layya ko hettata kon ta ko nokku gotum wonɗa al udhiya mimma tadkhulu fihi niyaba yani hettugol layya ko e dewe ɗe tawata lontagol no wawi natude e muɗum tawa halfinde goɗɗo yo sodane ko hettete layya kon yo hettane kadi layya o sendane nenaɗo sallallah alih w sallam halfinno ali radiallahu taala anhu o halfinnomo hirsugol e geloɗi makko layya ɗi o dari kanko ali radiallahu taala kanko dari e fi yo hirse yo hutte yo waɗi piiji ɗin fof ha nelaɗo maki e buusejo on noon wota yoɓirmo coggu buuseyagal ngal ka teewu layya nahanu nadfa'u lahu in indina o wi menen mi yoɓaymo ga min mi yoɓaymo ga mbuuɗi ko lutti kon fof hoore nden kolce ɗen joppe ɗen hirsirde nden heyre nden ɗum ɗon fop e ɗum wiyete sawaqit ɗum ɗo fop koyo wattide e wattide e teewu layya on e sendite okkitire wonayi ɗum ɗon itte yoɓe golle ko oya golli kon idan holli tawkile no sella no dagi idan ella ala si a woni e leydi tawata hettugol layya ɗon no mettanma fi
no sella ka jonna coggu ngun kono wi'aɓe ko yoɓe hirsane noon ko ɓe sooduɓe hirsanaɓe ƴetta mbuɗɗinɓe ñaama wabillahi tawfiq landal nandungal e maggal no ari ɗo ko ngal ɗon woni naya ɓangal man arsala thamana udhiyatihi ila ahlihi iddata marratin thumma tabayyana lahu annahum lam yashtaru lahu wa lam yadbahu anhu fahal yursilu ilayhi maratan ukhra o wi ko neɗɗo fayda sifa o ɗo nane himo e leydi go ɗi tawata no gasa fi hettugol layya toon welata fi o jonna noon mbuuɗi ko o sodante layya kon ha e yimɓe makko ɓen ɓe o tañƴini no holni o inna sodanelan hetta noon mi layya on sendi toon toon te o nafa ɗon hitande wo o gerda noon e nder laawi buy feeñano e mono jaka ɓe ala sodude ɓe ala hirsandemo few ɓen to toon mbuɗɗi ɓe waɗa e haaju maɓɓe taban kalama ko ɓen no fottani ɓe inni aldabhu huwa al afdalu wal awla min altasadduqi bi thamani al udhiya hettugol soodugol ko hettete layya kon woni ko dammol woni ko nagge woni ko ngeloba soodugol hirsa ko ɗum ɓuri moƴƴude edi waɗugol sadaka coggu mum ngun wiyen dammol kol joni ko 1,500,000 kol yeyete soodugol kol hirsa nafo seeɗa e te on okkitira goɗɗum nelda goɗɗum ɗum ɓuri moƴƴude ƴettugol on 1,500,000 waɗa sadaka jonna miskinɓe joni noon ɓayɓe warri noon kanko annu e makko yoni inchallah o heɓa e baraji hettuɗo layya ɓay kanko ɗum o annino ko ɗum o jonniri mbuɗɗi o nawigol koye mbuɗɗi e sendite kamɓe kadi hiɓe jogii bakkatu janfagol o laaɓaniɓe reedu ɓe janfike mo joni noon yalino sella ka o jonna ha e maɓɓe hande kadi oye la yuldagu lmuminu min juhri marratain aw fi juhri marratain neɗɗo julɗo o hanaka ŋatede e nder ngayka wota laawi ɗiɗi o yolla jungo ngon o andano ari boddino toon o yolla tun ma yaare wiyamo pat o fiɗɗa jungo woyi goɗɗum ŋatilan ka nder ngayka ɗo o tewa kadi par ce que o unta kadi jungo ngon toon ɗum ko bola o yagal almumin labuda an yakuna fatinan kayisan dhakiyan aqilan mutaaqilan julɗo no hani wonde ƴoƴuɗo wonde finuɗo wonde anduɗo piiji ɗi no yarata noon wona julɗo jofojo komojo layifujo idan wota so andi ɓe ɗo ɓe holnaki ɓe waɗata no o wiri noon no o faalira noon hawlay hawana ɓeɗo ko wonɓe janfade ko ɓuri bonde kon fof ko janforgol ko bakori e diina joni yo ɗaɓɓo goɗɗo go mo jonna hay siko weldiɗɗo makko mo o hooli o inna waɗanan ɗum ɗo o anda kadi o tefa ha o anda modi waɗama hande hoolare nden no fanɗi ha feƴƴiti ko ɗum waɗi si a halfini goɗɗo halfin woɓɓe goo ko dartamo anda o waɗi ko hani kon yani halfinegol ko be on tigi halfine kadi dartoɓe mo en toriki Allah hawrden e sawaba kono ko feƴƴi kon o ala ella e muɗum kanko السؤال الخامس الذي يصلي ويقرأ القرآن ولكن هذا لم يمنعه من النظر إلى الأفلام الخليعة ماذا توصون به لن لا جواب أنقل دو ko neɗɗo o juulay o janngay kadi o janngay alqur'an kono ɗum ɗon haɗali mo darugol filmuji bonɗi darugol vidéo ji bonɗi filmuji porno no gasa o wi ko filmuji bonɗi anndi noon filmuji bonɗi ko heewi kon sene wowlede haray ko filmuji ka wirtereji woni e muɗum awraji ka yaltitata ma ka worɓe e rewɓe yiidata ɗiɗo ko ɗiɗo aflamul khalia filmuji ñidduɗi kanuɗi bonɗi ɗi jangini yimɓe ɓen piiji hawniɗi ngalɗinɗi ɗi tawata hari andaka few noneji no ɓe huntiniranta haajuji noon no hulɓini ko waɗi neɗɗo so tawi o ala diina o ala aadaji tawiji moƴƴi kanko e mummunteɓe seeda muridirangol awraji mettidirana awraji waɗa piiji ko ɗum joni wonɓe dada ɗum ɓen wallahu almustaan oɗo julde makko nden yo darto julde nden Allah wi inna salata tanha anil fahshai wal munkar julde nden si tawi nde moƴƴi Allah jaɓinde nde haɗay wonɗo e juulude on waɗugol piiji aññiniɗi goo piiji kanuɗi goo piiji ñidduɗi goo
no anda neɗɗo on o faljay neɗɗo waɗa bakkatu adamaki kullu bani adama khata'un wa khayrul khata'ina tawwabun ɓiɓɓe adama ɓen fop ko faljayɓe ko ɓuri moƴƴude faljayɓe ɓen ko anditoɓe falji tuuba rutto toro Allah yo Allah yaafo ɗum kono duumagol e piiji bonɗi ɗin al idman ala al munkarat wa ala al fawahish wa ala al qaba'ih wa shana'i hada yadullu ala anna salatahu ma nafa'at ma qubilat yani duumagol wona yani duumo tun e piiji waɗgol piiji bonɗi sifa ɗum ɗo no hulɓini ha tata ɗum tindi wonde julde makko nden ala kay jaɓede ko woni janngude alqur'ana kon baraji ala heɓade e muɗum yo neɗɗo yo andu si tawi o woni représente ɗo diina himo janngude alqur'an yimɓe noyiɗi himo juula himo foti e renude hoore makko ko waɗi si o yi o yama ɓaawo ɗum kadi himo waɗa piiji bonɗi ɓe na daari julɓe ɓen daari no ɓe wayi haray o ñakkini julɓe ɓen ko ɗum waɗi julɓe goo si ɓe askintinama ka l'islamu tawa e l'islamu faalete wullude wonanayi l'islamu on hersa wonana julɓe ɓen hersa ɓen anda ɗo oɗo kadi ko emo jeeyagoy ko musidɗo goo wanno japon to tawi woɓɓe no yayi toon ɓe fewdo suuma e ɓe yayno ɓe son hoori min yaltana on golle tawa ɓe hoorata ka golleji ɓe juulata e piiji harmuɗi ɗin ɓe accata woɓɓe goo no yayi ɗon inni menen simen hoorata min gollata kama simin juulata min gollata kama few o wiya mi yaltina on ɓeyni yalti na be min golla kama ɓe ŋati ɗon ka sakkitode o inni hey mi darayno on woni are gollon miɗo andi mo jamfaki Allah o jamfata ko yimɓe ɓen kono mo jamfiki Allah o jamfoto yimɓe ɓen o wi ɓe ɗimmoɓe mon ɗo siɓɓe mon ɗo wiyeɓe ko julɓe ɓe komin ñaami wo ɓe ñaamay komin yari wo ɓe yaray rewɓe amaɓe ɓe accata andi wonani l'islam o hersa julɗo ɓe mana ko min ñaami wo ɓe ñaamay ɓe ñaamay kose ɓe ñaamay kose ɓe ñaamay ɗum ɗo komin yari wo ɓe yaray min yaray beere ɓe yaray beere o wi kanko o jangi principe ji l'islamu ɗin o wi no jeeya principe ji l'islamu ɗin wonde debbo jarano naya mem o wi kono ɓeeɗo rewɓe amen ɓen hiɓe jokki ɓe tum o wi principe ji l'islamu ɗin wonde naya yaro beere o wi ɓeeɗo ɓe yara e beere andi ɗum ɗo haray hino hawni ɗum ɗo yo neɗɗo on rento oɗo wonɗo e janngude alqur'ana juula o jarama goy ɓay julde nden ko nden ɗon woni tugalal ɗimmal ngal kal islam ko be on tigi o juula ko neɗɗo no wayi wo simo juula haray no sindi janngol ngol kadi no gasa ko ɗum ɗo watta mo ha o hula Allah ha o acca piiji ɗin laɗo sa sallam maki iqra'u kitab allahi fa inna man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatu wal hasanatu bi ashri amthaliha la aqul alif lam mim harf lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun idan janngol ngol no moƴƴi kono noon ko yon tigi huutor koyo jandene yo haɗu on tigi en torki Allah yo Allah waɗu oɗo waɗa en waɗa oɗo kadi huloɓe Allah ɓe tawata julde nden nde haɗay ɓe waɗugol piiji bonɗi janngugol ngol haɗay ɓe waɗugol piiji bonɗi wabillahi tawfiq landal jeegaɓal ngal ɗo wi su'alun imra'atun anjabat wa wajadat mushkilatan fil injab fa a'tuha adwiyatan وبعد تناول الأدوية اختلط حيضها فرجعت إلى الأطباء فأخبرتهم فقال لها الأطباء لا علاقة لذلك بالأدوية التي وصفوها ماذا تفعل ko sonnajo difficulté complication e jibingol makko ngol o heɓi sonja o sonji e muɗum docteur ɓen jonnimo lekkele ɓawo ƴettiɗen lekkele
ɗum feppodiri fiilayre makko règle ji makko ɗin jiiɓodiri tawi wonde feƴƴitay ka wowno ɗon wonde hewtta ka wowno ɗon woni joni jiiɓi tun o yiltiti o yahi o yetti ɓoyni ha o wi min mbimi fuɗɗi ƴettugol ɗe lekkele ɗo règle ji an ɗin ɗi tabita hande kadi ɗi iwi kadi wonno ɗon wonde ɓeydoto wonde ɗuytoto ɓeyni ha ɗum ɗon naaɗe lekkele ɗo woni sabu mum lekkele ɗen ɗo ala relation e fiilayre ɗuytugol ma ɓeydugol ɗeɗo lekkele ko fi hunde wonde goo joni noon alhaali makko wayni ko honno o watta ko hon ɗum yamirɗenmo yo waɗu fi julɗe ɗen fi juulugol ngol no jeeya e masalaji mettuɗi fi jiiɓodirɗi moƴƴi noon fi ƴiiƴam ɓe sonnaɓe tentini o zaman mo woni ɗen ɗo mi anda ko ka ñameteji ɗum woni ba kaako ka lekkele kaako ko yarete kon kaako ko ɓe ƴettata piiji kon fi o tawn tigui ƴettu reedu fewdo ɗon kono rewɓe buy e maɓɓe buy hiɓe jogii jilɓaye jiiɓu jaaɓu e ƴiiƴam maɓɓe ɗan ko ɓuri kon noon ko feƴƴitugol ngol ɓurɓe ɗurde ɓen ƴiiƴan ɗan feƴƴite ka ɗan wowno ɗon ma ɗan taƴa ɗan ara seeɗa ɗan acca ɗan ara seeɗa ɗan acca karama koɓe fiɓuɓe hiɓe yewti fi muɗum moƴƴi yanñingal dambugal ɗon wowli ha ɓe eti fayda daliji hadisaji arɗi fi mum ɗi fayda ɗi ɓuraɗi nayyi kono karama koɓɓen ɓe waɗi qiyas ɓe eɓɓidiri piiji ɗi mo be daari waɗi tajriba no fewnu ka wuuri ɗon sonnaɓeɓen probléme ji ko ɓe addata kon e maɓɓe ɓe waɗi fatwaji ko yowndiri e ɗum ɗon ɗo si tawi ƴiiƴanɗan no change de couleur ko wowno yiide kon e wiyen joni ko wowno yiide ko law ara ɗum ɗo wowde ni ko balɗe 6 himo andi e ɗeɗe balɗe 6 couleur ƴiiƴanɗan ko honno wayi ko boɗe jang ka ko ɓawliteɗan ko tekkuɗan ka ko selbuɗan ko luuɓuɗan ka ko ɗan luuɓa ko ɗum sonnajo be yo eto anda règle ji makko ɗin sifa mo wasafa sifaji ƴiiƴanɗan ko honno ɗan wayi si tawi mo andi ɗum ɗen balɗe 6 feƴƴi ƴiiƴan aroyɗan ɗan ɓawɗo ñande 7 8 9 tawi no changé couleur si tawi no hara ɗamaɗa ko ɓawliteɗan no joni ɗan woni boɗe jang 5 ma ɗanɗa ko tekkuɗan ɗum ɗan wonti joni selbuɗan o andi joni haray ɗan ƴiiƴan jogiiɗan sifaji fiilayru ɗan ɗon woni fiilayru kaɗan change wo haray yo andu joni iwti wonde ƴiiƴan fiilayru wonti ƴiiƴan ñaw yo looto o fuɗɗo julde nan kisan ɗan waylaki fes kono ɗan woni noon ha joni ko ɗon continue ñande 7 8 9 10 fof ko guutu ko wonno ko ñande 1 2 3 4 5 6 ko hayunde sansali karama koɓe goo ɓe wi ɓorde ka ñande 7 yo looto o fuɗɗo juulude wano imam ahmad e imam shafi'i sinami fawi ko non woni madhab maɓɓe o imam maliki wi yo ɓeydu balɗe 3 istidharan aw istitharan yo wattu ɗum balɗe 3 7 8 9 siɗan taƴali siɗan continue ɓorɗon ka 9 ɗon yo looto o fuɗɗo ka 9 on ka futuro heewi wo yo looto o fuɗɗo juulude ɗan yeeso ton ɗan kontama ƴiiƴan fiilayru wala kullin woɓɓe goo wi siɗan changeali couleur yo konti ha timma balɗe 15 si timmi balɗe 15 ɗan taƴali ñande 6 ko yo looto o fuɗɗo juulude ɗum fof fayde nassuji ɗuɗa e muɗum haray ko wiyetenmo ɗo si aada makko ko wonno yiide kon timmi yo looto juula joni noon ko woni e ɓeydare ɗon kon wiyen joni ɓeydike balɗe 5 e ngol laawol ɗo joni ko balɗe 6 wonno yiide balɗe 5 ɓeydike ɗon woni balɗe 11 ɗan taƴi ndu lewru ɗo yo habbo lewru aronnu si lewru aronnu kadi yahoy fayin wontoyi balɗe 11 woni lebbi ɗiɗi si lewru artoy toon ɗum wonti balɗe 11 joni yo andu aada makko on eggi e balɗe 6 yeehi balɗe 11 hande kadi ɗe balɗe 11 ɗon ɗe fopp majje yo kontu si ƴiiƴan ɗan ko ƴiiƴan fiilayeru si timmi balɗe 11 hande kadi o andi ko yeeso toon laaɓal ngal woni arde kono si woni lewru 11 lewru artoru ndun artoye balɗe 7 tun o laaɓi arta toon ndun woni balɗe 9 ɗo ka timmi balɗe 6 ɗen
yo looto o kontina juulugol ngol o juulugol tawa waɗɗaki mo juulugol num no ɓuri waccugol juulugol ɗon hara ko julde nden har julde jaka no waɗɗinomo yo Allah hawrinen e sawaba. السؤال السابع رجل درس مع بنت في مؤسسة تعليمية ما ثم افترقا كل ذهب إلى مدينة فالتقيا في التواصل الاجتماعي وتحدثا عن التزوج وجاءت المرأة إلى مدينة الرجل فالتقيا في مطعم وتحدثا ثم اتفقا على الزواج ولكن ما وقع بينهما زنا لكن جلسا في مكان واحد وتحدثا طويلا ولكن بعد ذلك بعد الافتراق فرجعت البنت إلى مدينتها ولكن بعد ذلك إذا فكرت البنت عن الرجل التذت أو تلذذت حتى تمني هل يجوز النكاح بينهما والحال كما ذكر ngallandal ɗo ko wo gorko e jiwo ɓe jangi nokku ngotu ɓe wondi e ɗumum ne nokku ngotum kono ɓe jatodirali ɓe bonidali ɓawa ɓe gayni jangugol ɓe serti mo be yahi saare ɓe wono e ɗumum ne ɓe majjodiri few ɓe yiidoy noon ka réseau sociaux ji ko anni ko minni e ɓe yewti ha suka on nandi tawi jikku oɗo jiwo welimo hoolike mo ɓe haldi fi jombidirgol ɓawo ɓe haldi ɗum jiwo on iwoyi ka saare muɗum ari tawi suka on ka saare ka woni ɗon ɓe haldi ɓe fottoy ɗon e restaurant ɓe joodi ɓe ñaami ɓe yewti kono e wi'i maɓɓe on ɓe waɗali zina ɓe waɗali ko boni ɓe haldi ɗon joni tigi on yoɓe jombidirnani jiwo on hooti ka wonno ton wo kono ɓorde ɗum jiwo on woso miijo fi suka on o miijoto ha awa tawa be o looto yolol ngal ani taltaddu hatta tumni o dakmitoto ha ndiyan yalta e makko tawa ko be o looto yolol ngal joni ɓaawo ɗum ɗo alhaali wayi ni e o sonnajo ɗo no gasa ka o jommidira e oɗo suka si tawi ko beru ɗum ɗon kono yo eto huccina ɓernde makko nden e suka on seeɗa de sina ɗum on hulani ɓe taɓe ɓe taƴitoy ɓe hewtoya ka yahete ton wala kullin ɗum ɗo tun fi jiwo no miijitata fi suka on ha heɓa dakamme yaltina ndiyan ɗum ɗon harminta dewgal ngal kono noon na ko moƴƴi na ko hanani debbo on few o waɗugol ɓernde makko e suka on ha tawa so miijitike fi makko e longal waɗɗotomo si tawi ko noon yoɓe yawnu ɓe eto ma dewgal hakkude maɓɓe ha nde yiite nge yawtata kerol ngol yawtata kosol ngol tori ko Allah hawnen e sawaba. السؤال الثامن ابن اشترى المواشي وضرة أمه لها مواشي ويدفع كل منهما مبلغا للراعي ولكنهم احتكروا بالراعي وإذا اشترى العلف لعجله أخذوه لغنمهم حتى نحف العجل إذا أراد بيعه رفض الوالد ولا أنه ماذا يفعل. ono kadi ko suka hakkunde makko e ben makko hakkunde taw ben makko yuma makko angal pottalno e muɗum ko waɗi fayda ben makko joni ala e yarude ka yuma makko wontiri ben makko ko kañum e sina yuma mum tun ko kamɓe toon fayda famodiri ko kamɓe toon wonti joni noon kanko suka on sina biro makkadi no jogi daabeji ƴetti gollowo ɓe haldi yoɓugol joni kanko o yoɓay télé wano 16
15 000 sina biro makko yoɓa 5 000 fiyo timmu 20 000 ko ɗum ɗon gollo o yoɓete e nder ɗum fayda sina biro makko e ben makko ɓe tawi ko daabeji sina biro makko ɗin tun wona kipede daabeji makko ɗin fayda ɓe tertori ni ngaari ndin ndi haway ndi fiddi ndi huma nokku goo ko ndi addan ɗon ko ndi ñaama joni noon si tawi o jonni gollowo o gaynako on o soodoyi ko o ɗaɓɓoyi ko ndi ñamata kon o addani ndi ɓe jaɓitayi ko ndi ñamata kon ɓe jonna daabeji maɓɓe ɗi ha ndi horike joni noon o wiɓay ko ni so woli fi yeyigol ben makko huɗamo ala ko gerata joni ko honno watta tabande gandi si tawi daabe a faggike daabe waɗɗike ma dankagol daabe on dankorgol daabe on ñammingol e yarnugol e angal tilfugol siko ko gollata ko ya golli ɗum beru taaga muɗum si ñawi kadi ko ya ñawndu so a wawata dankade waɗɗike ma ya yeeyu si a wi a dankata ko a yeeyata ko ya jogo ɗon haray siko lamɓe julɓe nunɗuɓe fewɓe woodi haray hiɓe jogi haqqe argol jatta ɗum yeeya joni te coggu ngu ma jetta ɗum jonna goɗɗo goo dankotoɗo kono dagaki tilfugol daabe on ɗon ɗo ɓiɗɗo on jawdi makko ndin si tawi o helli fama jawdi makko ndin ko kanko jeeyi kanko fejoto fi jawdi makko ndin haray ben makko ala haqqe sakkagol mo yeeyigol jawdi makko ndin ɓayna o bonnowo na o mahjurun alayhi waɗaka hajru on ko waɗante ko lissiba ko paygel yagal watta ha goɗɗo heede hakkude mum e jawdi muɗum ma feetere ma ɗayre ma ñamale on tigui ɓurgol jawdi makko ndi ko ɗiɗo watta ha on tigui waɗe hajru joni noon ɗum no fof o wonda e muɗum howa rachid wa baligh ko helli faaɗo ko anduɗo kadi ko honno jawdi makko fewjirte oɗo duwaka waɗe heedede hakkude makko jawdi makko ndin haray ben makko ala haqqe ɗum ko woni baabirawo si tawi ha ton jini e jawdi ɓiɗɗo muɗum kanko mo ha ton jini jawdi ɓiɗɗo makko on ko tawata ɓiɗɗo makko on no mo wawi ƴettugol ɗum tawa ɓiɗɗo makko on gurdam mum bonali mo wawi ƴettugol bil ma'rufi ɗo haɗa ko wiyeten suka on ko yo ɓeydu muñade tun kanko o waɗa ko moƴƴi kon o waɗa ko beru ko mari feere kon hakkude makko e ben makko o eto o waɗa woɓɓe goo ko lombo hakkude ben makko yum makko fi moƴƴigol hakkude maɓɓe sabuna kankon si o wi ko kanko lomboto ɗon direct mo o ñori sengo mo wo o yaɗayine ayi o bambani ben makko ina o bambani nene makko si ko telen ka ben makko yaari yum makko ina a o bambani bam makko e hoore am joni ko yonti ndaru pira e muɗum ma babiraɓe mum mawɓe ma almamiɓe ma yimɓe ɗo ɓe tawata cenne ɗi no nana ɓen ɗon yewta mo hakkude maɓɓe kono noon daabeji makko ni ko eto o dankoɗi si o tawi o wawata dankarɗe kanko mo woɗɗiti gollowo on e ɓe jaɓali o kurkanoɗi haray ko yo yeeyutuɗi ko noon hani oliye ɗi wongol ɗon ɗi tilfo wa billahi tawfiq السؤال التاسع أناس يجمعون تبرعات ويضعونها في علبة واتفقوا على أن كل من جاء بتبرعات يضعها في العلبة لكن بعضهم جاءوا ورماه بجانب العلبة على الأرض فجاءت امرأة فظنت أن الملقى على الأرض لا يريدونه لا يبالون به فجمعت ما كان مرميا في الأرض وتصرفت فيه هبة واقتناء واستفادة ثم رأت بعد ذلك أنهم يعودون فيجمعون ما كان رمي على الأرض ويضعونه في العلبة فعرفت أنها أخذت شيئا وهم بحاجة إليه
wa madha taf'al bima akhadat. Gallandal ɗo ko yimɓe wonɓe e moɓude balle. Andi joni si tawi tanaji yani e leyɗe goo wona ko yani bayrutu kon ɗo e balɗe ma wano en tout cas no tanaji yanirta e leyɗe ni, imma tremblement de terre waɗa ma ndiyan ɗan naata e leyɗe ɗen bonna ma hara ɓe heeɓi ɗo tanaji ɓe yaltinama ɓe hato jine balle. Woɓɓe goo wona waɗa e volontaire fi moɓidirgo inna a wallitoɗen ɓe, mo heeɓi concol yo addu, mo heeɓi paɗe yo addu, mo heeɓi mbuuɗi yo addu, mo heeɓi ɗum ɗo e ɗum ɗo yo addu, ɓe moɓidira ɗum nokku gotu. joni noon wiɓe ɗo hiɓe waɗi e misal hiɓe waɗi joni wono fiifaru, heɓe haldi kala adduɗo ko yo wat tumbu nder ton na yo liɓu ka leydi. joni noon woɓɓe ara tumba nder ton, woɓɓe ara tumba nder ton. joni noon woɓɓe ari liɓi ka leydi, sonnajo gono yi ko liɓa ka leydi kon sikki a waɗum ɗon ɓe ala haaje muɗum, noon ko hayka ɗum o mooɓi o naɓi o hutori goɗɗum o okkitiri goɗɗum. joni noon o artoyi laawol ɗimmol o yi noon ko liɓano ka leydi neeɓi ɓe ara ɓe mooɓa ɗum kadi ɓe wattita kadi fayin ka nder fiifaro. o andi jaka he ɗum na hayka ɗum ni, ko ɓe anda ka wattete ari wallini ka leydi. kono kanko hari o sikki ko hayka ɗum ɗon ɓe ala haajo e muɗum, o ƴetti o duncitori ko honno o watta. taban ko tawata o okkitiri ko alhamdulillah, kamɓe kadi ko moɓanano ko fi yo okkitire fi kala naka ɓe falano yo naɓiri ɗon kanko o naɓiri, kono fof ɓay ko ɓe nafsil ittija ko sengo woto, koko eɓɓano kon fi mum ko sadaka waɗa, o naɓi waɗi sadaka, ɗum ɗon yalla ala e muɗum. heddi joni kanko ko duncitori ko, suwa o ɓornima o ɓorni ɓiɓɓe makko ma ɗum ɗon haray ko honno watta ɗum ɗon. Zahir si tawi himo mari yo ɗaɓɓutu sifa wano ɗum, si ɗum ɗon no lutti ha joni ka watteɗo no lutti yo ƴettu ɗum o artira o naɓa wallina ka hana wallinede ɗon. si tawi ha joni no moɓidirede ɗon ko o ƴettuno kon no lutti, si tawi ko ƴettuno kon ko duncitori lanni yo ndaru wano muɗum. si tawi ha joni ka watteɗon no waɗa ka watteɗon o adda o wallina ɗon. si tawi ɗum gaynanoma joni ɗum ɗon ombanoma ɗum joni wayla ɗum ɗon alaka e moɓidirede hande kadi yo ndaru sifa ɗum ɗon o okka miskinɓe, o anni yo haray ko ƴettuno to ko yarano to kon ko ɗum joni o waɗaniɓe sadaka kanko ɗo naɓiringo sengo ga, haray ko ɗum ɗon wawi wonde. kala haqqe mo tawata a wawata naɓude jonnita jommuɗum, tawi ko impossible a naɓugol haqqe o jonnitamo jommum, ko ya ƴettu haqqe o waɗa sadaka anniyoɗa baraji ɗin ko jommum jeeyi. Allah kañum jiɓaki ko no hewtaniroyta o haqqe jommuɗum ñande dargal tariki Allah el hawlin e sawaba. ko haray rentagol de rentagol haqqe goɗɗo piiji ɗin ko tawata a jeeya kon ta memu few. sa ƴettile haqqe goɗɗo eto famodiron ka aduna ɗo o hetta haqqe makko on de. si woni noon tawi wawata wonde fes hanqe makko wawata humpodirde few, no woodi woɓɓe goo ɓe ƴetti jawle e juuɗe yimɓe ɓen ɓe majjodiri e maɓɓe few, ɓe anda hande kadi ko honto ɓen woniri, imma ɓe serti e leydi ndi ma ɓen yaari nokkugo ma mo be yaari sengo. si ardi noon haray ko yon tigui ndaru embere ndi jawdi ndi o joga on tigui waɗa sadaka o anni yo baraji ɗin ko on ɗon jeeyi. ɗum ɗo ɓuuri moƴƴude wa billahi tawfiq. landal sakkitingal ngal o wi aradal waladu an yatazawaja, taban koye arabo windi kono arabure andande kelɗa foti kono famike. aradal waladu an yatazawaja walakin kullama ara an yatazawaja fa abuhu yarfud wa ya'ba wa yumatil intadir anta limadha tastajil, limadha anta yani anta shab anta khalas. والآن هو بلغ السيل الزبا كما يقول بلغ السيل الزبا، يعني لا يستطيع أن يصبر الآن. فهل يجوز له أن يتزوج بدون إذن أبيه؟ gallandal ɗo ko suka mo faala jombude, kono kala ka o faala jombude o holli ɓen makko en ɓe inna accu taw habbu taw ɓen makko en ɓe salo, o eto ɓe salo, o eto ɓe salo. joni noon hewtino kugo wi kelle fe heƴata e jiifa,
potto ko haka jimbal joni noon hewti ka jimbal netti tawsino dago ka on tigi jomba hara ben makko newna طبعا ليس من شرط النكاح أن يأذن الوالد لولده بالنكاح جياك أي شرط في سلوغل ديوغل سوكا أون يون جومب no jeeya e charte ji sellugol dewgal wonde babirawo okkitirta jiwo mum on ka okkitirgol kono ɗa na charte kono noon ko ɓuuri moƴƴude kon ko wota suka on jombu baba makko newnare ɗon ɗo ɓuuri moƴƴude ɗe gandi Abdullah ibn Umar o jombino jiwo ben makko Umar tawi falaka jiwo o wimo talliqha accutu ɓeygu ma o anɗo joni naafi jombere o jombi o addi ben makko ini talliqha accutumo tawi no welama o dogi o tawi o yehi kan laaɗo o wi nelaɗo tazawwajtu bi imra'atin wa qala abi amarani abi an utalliqha fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abi huwa wa ummi qala ati abaka Abdullah ibn Umar o wi o dogi o tawi laaɗo o wi nelaɗo mi jombi debbo ben an wi'i yomi accutumo ben an falaka jiwo o wi yomi accutumo aɗo maki ɗofto ben ma o ɗofti be makko taw o acciti sonnajo ɗum ɗo holli wonde on tigi fota e jombude ben makko newna kono sen farli suka tun yahi ƴaɓano yoore muɗum jombi toon ben makko hay anda ma ben makko inni taw waɗude kanko yahi o waɗi sike dewgal harno boni dewgal harngal bona ngal selli wona e charte ji muɗum yo taw babira ono newni kono ko ɓuuri moƴƴude yo taw hara babira ono newni ɓay ɗen andi ari e alhaaliji buy ka tawata sharia on no rerɗini on tigi ɗofto mawɓe muɗum e piiji buy goɗɗo no walli fiɗo deftum kun janɗa foti o wi kun ta'atul walidayni fi talaqi zawja ɗoftagol nene e baba fi accutugol ɓeygu mum si tawi nene e baba inni ma goɗɗo e maɓɓe inni yon tigi accutu ɓeygu makko est ce que no sellaka on tigi ɗoftoɓe o accita so ɗoftaki ɓe o wi o accitata min de ɓeygu an no welanmi am sikkalaka zawja ka wattaqillah o ƴetti on noon est ce que haray o kontete ko aqul li walidayhi ko ƴagganɗo nene e baba masalan wona ɗum ɗo wonen addude kono almimi komi addi ɗo wonde deftere nden woɓɓe no wi no waɗa pecce ɗi woɓɓe inni ko ɓe o ɗofto nene e baba o accita sonnajo sina ɗum haray woni aq woni ƴagganɗo nene e baba andi Allah subhanahu wa taala no yamiri en ɗoftagol nene e baba mo ɓawa haqqe makko on ko haqqe nene baba o watti ɗon wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana woɓɓe inni o woye ko mo ɓeeno jogi haqqe muɗum e helgol dewgal ngal Allah yiɗa dewgal heele hadis arɗon abgadul halali ila llahi attalagu hadis o na o selluɗo kono karama ko ɓe ɓuyno ƴettima no hutori nde wonno no anda mafasiduji boneji ko wonata kon si aden acciti ɓeygu mum tan so tawi ɓe jiidodi ko woni toon kon hara ellaji nowode muɗum en toriki Allah subahanahu wa taala yo Allah okkon dewle moƴƴude waɗaɗe barki o waɗa en kadi gomɗinɓe waɗa en kadi ɗoftiɓe nene e baba o moƴƴina alhaaliji men ɗin fof haray ko ɗo wonde nge darade wa jasakumullahu khayran wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh karam koye haray o weltanama foti jama on gaadu anike o weltanike on wono hay oustad Alhasan Bari ɓe wondunoɗen ɗo ɗe eɓe seeni ga hande ɓe tawa eɓe ƴeewidude e meɗen ga buy e maɓɓe salminagoji ɓe waɗi ga limatako ɓayɗen jogui ɗo wulure noga e goo ni wonɓe darde mu basara woɓɓe no yaltude kono ɗen andi ɓay haray réseau ji ɗin no pertirɓe ko ɗum addi woɓɓe no yaltude naatita sina ɗum haray noye muuti ni joni haray kadi ɗo e ɗen meɗen toro on yo karam ma wonɗo ga on ɓe fof maɓɓe toranagol musidɗo meɗen momin wonduno ka teren ɗo wonɗo e wadde honnentelan gol jama on no nafitora groupe aji bus no andi nafoore makko cellal ngal na duumingal so no ɓe haray probléme hoyto so koyno memmini e no soñji mo fota mi ala e wolde inde makko ha woɓɓe sikka ko ɓurtingol piiji ɗin kono fof mum haray si ɓe toranike mo ɗo ɓayi tum ɓe nani ɓe faami yewtere nden no mi yewtiri noon haray hewto yeymo ko gonko ma ko ɗon nane ɗo ko
Allah kam fayata destination ji ɗi haray assalamu aleykum wa rahmatullahi haray ɗo wawi waɗande en du'a omme. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الغنى والعفاف. اللهم نسألك الغنى والعفاف. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.